Anica Savić-Rebac je uz Isidoru Sekulić i Kseniju Atanasijević najučenija srpska žena. Ostavila je iza sebe impresivan intelektualni opus. Anica Savić-Rebac bila je na samom vrhu one najuže intelektualne elite i to ne samo u srpskim koordinatama. Neki istaknuti evropski intelektualci svrstavali su je pred Drugi svetski rat u 20 najumnijih ljudi svog vremena, koji bi mogli da spasu civilizaciju. O ovoj danas neopravdano zaboravljene književnici, istoričarki filozofije, poznavateljki helenske kulture, prevodiocu i profesorki Univerziteta u Beogradu, za azbučnik govori Nikola Trklja, novinar i publicista i urednik online izdanja Politike. Istorija je zanimljiva i na momente uzbudljiva nauka, ali često istorija zna da bude nepravedna, pa čak i surova. Postoje više primjera za takvu tvrdnju, a jedan od njih koji je možda jako upečatljiv je priča o sudbini i životu Anice Savić-Rebac. Retko danas ko u Srbiji zna ko je uopšte bila Anica Savić-Rebac. Malo ljudi čak, mogao bih da tvrdim, i na univerzitetu zna ko je bila Anica Savić. Anica Savić je bila jedna od najučenijih žena svoga vremena. Verovatno jedna od najznamenitijih žena 20. veka koji su živjeli na ovim prostorima. A doživjela je danas da bude potpuno zaboravljena, ne od onih kojima je ostavila svoje delo, nego čak i onih koji su na neki način vezani naukom za njen rad. Anica Savić-Rebac je rođena u Novom Sadu u porodici knjižara i urednika letopisa Matice Srpske Milana Savića. Još od ranog detinjstva odrasla je u kući u kojoj su stalno navraćali glumci, slikari, književnici. Odrasla je uz Lazu Kostića, Uroša Predića, Čika Jovu Jovanovića Zmaja. Svi oni su na neki način bili inspiracija i Anica je još od mladih dana pokazivala talenat za razne stvari. Odmah je bio zapažen njen nesumljiv talenat za jezike. Anica je tečno govorila engleski, nemački, francuski, pisala i čitala na grčkom i latinskom. Milan Kašanin je za nju govorio: ceo Novi Sad se divi njenoj inteligenciji i znanju. Milan Kašanin je rekao da je Anica i zlata reči, neko koji tako ume sa rečima da ih okiva u zlato. Naočiti Hercegovac, Jovan Dučić, jednom prilikom proročki je rekao, kaže, kritika će verovatno zaboraviti na Anicu Savić, misleći pre svega na istoriju, objašnjavajući to rečima: ne vidim na koji način bi se čovjek izrazio da objasni to što govori i kako misli Anica Savić. Francuz Sofo pred Drugog svjetskog rata Anicu Savić-Rebac je svrstao u 20 najumnijih ljudi, najznačajnijih ljudi na planeti. Ljudi od kojih je zavisila civilizacija u tom trenutku u predvečerje Drugog svjetskog rata. Anica Rebac je već sa 13 godina prevodila Byrona, prevodila je i Thomasa Mana, prevela je 3 njegove novele pre nego što je otišla da studira. Anica Rebac je 1910. godine otišla u Beč na studije filozofije. Studirala je klasičnu filozofiju, a posebno je zanimao helenizam. Sa roditeljima je obišla gotovo celu Evropu, uspostavila kontakte. Drugovala sa Manom i Rebekom West. Rebeka West je jedno svoje delo posvetila Anici Rebac.
napominjući da određeni ljudi čine stubove civilizacije, a jedan od tih stubića predstavlja i život Anice Rebac. U sljedećoj emisiji Nikola Trklja će otkriti ostale zanimljive detalje iz života najučenije srpske žene, ali i kako je samoubistvo Anice Savić-Rebac poprimilo obrise legendarnog čina. Nijedno samoubistvo, pa ni ono pesnika Branka Miljkovića, nije privuklo toliku pažnju javnosti kao smrt Anice Savić-Rebac. Kako se na teritoriji današnjeg Beograda živelo u doba neolita, kakva je tadašnja umetnost i posebno keramika, ali i metalurgija, govori nam Aleksandar Diklić, autor serijala Beograd večiti grad i 100 senki nad Beogradom. Tajne o vinčanskoj kulturi i njenom uticaju na srpski identitet, ovaj izuzetni stvaralac otkriva nam zahvaljujući Sekretarijatu za informisanje Skupštine grada Beograda, koji je finansijski pomogao nastanak ove emisije. Priča o lokalitetu Vinča, naravno, uvek je pitanje kako je moguće da smo mi učili da je u to doba, dakle u neolitu, živeo čovek koji je pećinski, koji je jeo, ja volim da kažem, jeo ovce s vunom. Takva je bila predrasuda o ljudima koji su, zamislite, umesto poludivljeg čoveka, oni su zapravo imali i poznavali su metalurgiju. Dakle, na Avali se crpila ruda cinibarita, koji se kasnijom metalurškom obradom izdvajao se pigment, neverovatno skup i fantastičan. I vrlo verovatno da je on bio platežno sredstvo kojim je vinčanski čovek pribavljao druge vrednosti koje smo zatekli na lokalitetu Belovrdo-Vinča. Da taj čovek bio neverovatan i da je svoju ljubav prema bližnjima umeo da istakne, da je imao osjećaj za svoje vreme, za lepo, potrebu za lepim, što je možda najvažnije reći, govore nam ostaci mediteranskih školjki koji su bili deo nakita. Vrlo verovatno je, ili nećemo pogrešiti, ja smatram, ako kažemo da je on cinibaritom plaćao dobra koja je razmenjivao, vidite, sa drugim kulturama. Ono što je najfrapantnije za mene lično je da je ogromna količina opsidijana koja je pronađena na lokalitetu Belo Brdo-Vinča. Zahvaljujući hemijskoj analizi vršenoj na Berkliju, ustanovljeno je da je to cinibarit koji je pronađen u današnjoj Slovačkoj, u tom regionu. Znači, to je jedno od 4 evropska nalazišta opsidijana, tako da taj neprocenjiv materijal, jer njima se moglo seći, on je maltene kao dijamant tog doba, zapravo možemo sa sigurnošću da ustvrdimo. Preko 1500 komada je pronađeno do sada na tom malenom delu Vinče. I njega je vrlo verovatno naš nekadašnji sugrađanin, ako govorimo o Beogradu, ali generalno, dakle, vinčanski čovek vrlo verovatno ga je plaćao svojim dobrima i, zašto ne reći, i rudama. Kod vinčanskog čoveka, sem cinibarita, ono što je relativno skoro otkriveno, on je, dakle, vladao i metalurgijom bakra. To je ono što menja čitav pogled na naš ustanovljen istorijski, uopšte na to vreme, i, kažem, tek će se pojaviti neke činjenice koje će moći da zaokruže priču o vinčanskom čoveku. Rekoh i spomenuo sam da su vinčanske vaze i keramika nešto što se najčešće pominje kada je u pitanju ova civilizacija i kultura, i ne bez razloga. Pronađeno je više od 10.000, čini mi se da sam našao podatak oko 15.000 figurina. Mi dan danas ne znamo ništa o njima, sem da su naravno predstavljaju osobu ženskog pola. Interesantno, ne postoje dve iste. Ono što dalje vodi u priču kao neverovatno i za mene fenomenalno,
to je da su te dame imaju sve V izraz, recimo, i da imaju jedinstvenu garderobu. Dakle, i frizuru i potpuna individualizacija je prisutna, tako da je nama potpuna nepoznanica šta su one predstavile. Da li su to bile neke vrste božanstava? Mislim da ne, zato što ih je previše različitih. Da li su to bili neki piktogrami ili su bili znakovi koji su davali neku vrstu obećanja ili šta je u pitanju, za sad još uvek ne znamo, kao što ne znamo i da li su sistematizovani znaci na vazama pismo ili ne. Tu dolazimo do vrhunca ove priče iz prostog razloga što ako je nadomak Beograda u Vinči i ako je uopšte, ako su znakovi koje je vinčarska civilizacija mahom urezivala na keramiku, dakle, ako su oni pismo na bilo koji način, to bi bilo, poštovani gledalci, najstarije pismo na svetu. Sad, naravno, naučnici i skeptici se ograđuju, kažu treba pronaći fonetsku vrednost da bi se nešto proglasilo za pismo. Ja se, naravno, tu nema šta da se slažem ili ne slažem, ali ono što je evidentno, to je da je prečesta upotreba identičnih znakova ukazuje na to da je to neka vrsta pisanih poruka, tragova. Dakle, naravno, svi bismo voljeli da se u moderno doba, pa ako hoćete i uz pomoć tehnologije, zašto da ne pronađe ili nađe nekako put do sistematizacije. Ne bismo li nekako još saznali o vinčarskom čoveku? Recimo, jedan sentimentalan detalj, onaj ko zna i prati moj rad, zna da ja volim da začinim istoriju sentimentalnim podacima, jer kroz njih zapravo najbolje osetimo kakav je to čovek bio. Ono što je za mene bilo najlepše u istraživanju Vinče je činjenica da su pronađene figurine koje su pravila deca. Dakle, svojim ručicama, sasvim izvesno da su forenzičari, ljudi utvrdili da su na ostacima, brojnim ostacima pronađeni dečiji prstići, odnosno to ukazuje na činjenicu da su tadašnja deca sama proizvodila figurine za svoju igru. To govori i na socijalnom nivou mnogo i na svemu, o svemu lepom što da nas zaista tek očekuje, nadam se, u bliskoj budućnosti. Možemo da zaokružimo priču. Ako je naša tema srpski identitet, a azbučnik identiteta ima tu misiju, dakle, neverovatan je broj znakova koji od Vinče živi do danas. To su znakovi koje pronalazimo na jelecima, na narodnim nošnjama, ne samo srpskog naroda, već svih onih naroda koji se nalaze na nekadašnjoj mapi vinčarske civilizacije.